हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे निउ आपडेट लानानै फैबावनाय जादों आरो बे निउ आपडेटआ BTR नि LP UP टेटजों सोमोन्दो गोनां मोनसे निउ आपडेट बे निउ आपडेटआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्स नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लासो मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' इन्फ'टेक इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनहा दिनैसिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानो होनोब्ला बे चेनेलनि गेजेरजों टेटजों रिलेटेड गोनां बायदिसिना इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै होफैबाय थायो बेखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम नटिफिकेसना थाबैनो सौहैनो हायो स' लोगोफोर फैदो दानिया जोङो भिडिअखौ जागायदिनि स' लोगोफोर नोंथांमोनहा BTR नि LP UP टेटनि जानाखि अनलाइन एप्लाइ बे अनलाइन एप्लाइआवहाय नोंथांमोना एप्लिकेशन रिसिप्टखौ मोनाखैब्ला बे एप्लिकेशन रिसिप्टखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लानो हासिगोन मानो होनोब्ला जेब्लानाखि मेरिट लिस्ट ओंखारगोन मेरिट लिस्ट ओंखारनानै जेब्ला नोंथांखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव लेंहरनाय जागोन अब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव नोंथाङा टेटनि LP UP टेटनि जानाखि अनलाइन एप्लिकेशन बे अनलाइन एप्लिकेशनाव जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ बिनाय जागोन आरो एप्लिकेशन रिसिप्ट कपि दा नोंथाङा एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ मोनाखैब्ला नोंथांनि थाखाय बे जोबोद इम्परटेन्स भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनोब्ला फार्स्ट टाइमावहाय जेब्लानाखि एप्लाइ जादोंमोन एप्लाइ जानाय समावहाय एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ मोनाखै अनलि जास्ट एप्लिकेशन रिफारेन्स नाम्बारखौल' मोन्दोंमोन नाथाय जेब्ला लास्ट डेट जोबहां लास्ट डेटनि साननैसो सिगां एप्लिकेशन रिसिप्टखौ आपडेट होनानै होनाय जादोंमोन नाथाय दाखालि बावैसो जेब्ला PGT एन्ड ग्रेजुवेट टिचारनि अनलाइन एप्लाइ जादोंमोन 16 फेब्रुवारिनिफ्राय बे समनिफ्राय खिन्थु LP आरो UP टेटनि जानाखि एप्लिकेशन रिसिप्ट बे एप्लिकेशन रिसिप्ट मोननायखौ बोखारनानै होनाय जादोंमोन नाथाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरबाय थादोंमोन आंनिसिम एप्लिकेशन रिसिप्ट नाम्बारखौ बख'नो रोङाखै मा खालामनांगौ बबेहाय मोनगोन बेबायदिनो गोबां सोंदोंमोन दा नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांला नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोद गुरुत्वपूर्ण नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय एप्लिकेशन रिसिप्ट नाम्बारखौ मोननो हासिगोन एबा एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना BTC नि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय नोंथांमोना हाबबो आरो बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनावबो होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो डाइरेक्ट हाबनो हागोन दा नोंथांमोना एसे गाहायाव फै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट ओमफ्राय गाहायाव ग्रीन कालाराव रेजिस्टार हियार नोंथांमोना बे रेजिस्टार हियाराव क्लिक खालामनानै हो बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान इन्टारफेस फैबावगोन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों मोनसे गोदान इन्टारफेस फैबाय दा बे गोदान इन्टारफेसआव मोनसे आपडेट फैदों बे आपडेटआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोजौआवनो नुनो मोन्दों फार्स्टआव अल ओमफ्राय टेट रिक्रुटमेन्ट साइट ओमफ्राय ओरैजाय फैदों लगइन ओमफ्राय ओरैजाय फैदो निउ रेजिस्ट्रेसन ओमफ्राय गाहायाव नटिफिकेसन पस्ट ग्रेजुवेट नटिफिकेसन ग्रेजुवेट टिचार दा लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट लगइनआव थाङोब्ला बियो ग्रेजुवेट टिचार पस्ट ग्रेजुवेट टिचारनियावसो नोंथांमोना लगइन जागोन एबा निउ रेजिस्ट्रेसनाव थांबाबो पस्ट ग्रेजुवेट एन्ड ग्रेजुवेट टिचारावसो निउ रेजिस्टार जागोन नाथाय नोंथांमोना LP आरो ME स्कुलनिखौ नोंथांमोना बबेहाय लगइन खालामगोन दा नोंथांमोना LP आरो ME स्कुलनि अनलाइन एप्लिकेशन रिसिप्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नैबेहाय अल लिरनाय दङ बे अल लिरनायाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अल माने सिगांनि जानाखि फुराना LP UP टेटनि बेवहाय नोंथांमोना थांगोन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोनाव लगइननि अपसना फैगोन आरो दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों अल बटनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों लगइन ओमफ्राय गाहायाव नटिफिकेसन एसिस्टेन्ट टिचार फर लवार प्राइमारि स्कुल ओमफ्राय राइट साइडआव नटिफिकेसन एसिस्टेन्ट टिचार फर आपार प्राइमारि स्कुल दा नोंथांमोना LP स्कुल आरो ME स्कुलनि नटिफिकेसनखौ मोननो हासिगोन एबा एडभार्टाइजमेन्टखौ मोननो हासिगोन आरो नोंथांमोना लगइन खालामोब्ला नोंथांमोना LP एबा ME स्कुलनि एप्लिकेशन रिसिप्टखौ डाउनल'ड खालामनो हासिगोन दा नोंथांमोना नैबे लगइन बटनाव क्लिक खालामदो बे लगइन बटनाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना गोदान मोनसे इन्टारफेसआव सौहैगोन लगइन बटनाव सोनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव नैबेवहाय नोंथांनि इमेल आइडि नङाबा मबाइल नाम्बारखौ बिगोन नोंथांमोना बेवहाय LP लेभेलावहाय बबे इमेल आइडि एबा बबे फन नाम्बारखौ होआमोन नोंथांमोना बेखौ होबदो एबा ME स्कुलनि एप्लिकेशन रिसिप्टखौ नांगौब्ला ME स्कुलनि एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा बबे इमेल आइडि आरो बबे मबाइल नाम्बारखौ होआमोन नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिखौ होदो आरो नोंथाङा पासवर्डखौ माबायदि होआमोन बे पासवर्डखौ बाव टाइप खालामनानै होदो बेनि उनावहाय रिमेम्बार मियाव नोंथांमोना सेरबाबो जायो सेरबाल' जायो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सखौ होजोबनानै लगइन बटनाव क्लिक खालामदो लगइन बटनाव क्लिक खालामबानो नोंथाङा लगइन जाहैगोन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों डेशबर्ड नोंथाङा डेशबर्डआव हाबहैबाय LP लेभेलनिखौ लगइन खालामदोंबा LP लेभेलनि डेशबर्डआव हाबहैबाय आरो नोंथाङा ओरै राइट साइडआव नुदों बेवहाय नोंथांनि नेम थागोन बेखौ आङो गोजा कालारजों मार्क खालामनानै होबाय प्राइभेसिनि थाखाय ओमफ्राय बेवहाय नोंथांखौ वेलकाम खालामगोन वेलकाम टु दा नोंनि नाम
डेशबोर्ड बेबायदि थाबाय आरो दा बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन रिसिप्टखौ मोननोब्ला नोंथाङा गिबियावनो नैबेवहाय भिउ एप्लिकेसन लिरनाय दङ भिउ एप्लिकेसनाव नोंथांमोना थुनानै हो बे भिउ एप्लिकेसनाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लिकेसन रिसिप्टखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैबेबायदि नुनो मोनगोन आरो एप्लिकेसन रिसिप्टखौ नोंथांमोना नैबेबायदि नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांनि फट' थागोन बेवहाय सिगनेचार नेम एप्लिकेसन रिसिप्ट नाम्बार नोंथांनि बाव गासिबो डिटेल्सफ्रा थाजोबगोन बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय एसे गाहायाव फैबावदो नोंथाङा नोंथांनि मादार नेम गासिबो थाजोबगोन ओमफ्राय नोंथाङा क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ मा होआमोन बे क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ नोंथाङा बाव नुजोबगोन आरो लोगोसे नोंथांनि डकुमेन्ट्स आपल'ड होनाया मा डकुमेन्ट्स आपल'ड होदों बेफोरखौबो नोंथांमोना नुजोबगोन नैबेफोर गासिबो डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सखौ आङो गोजा कालारजों मार्क होजोब्बाय बेवहाय एसएसएलसि डिएलएड टेट पिआरसि गासिबो दंजोबो बेवहाय डकुमेन्ट्स आपल'ड होनाया नोंथाङा जि डकुमेन्ट्स आपल'ड होदों बे गासिखौबो नुजोबगोन दा नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लानांगोन बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे बाटनाव क्लिक खालामदो प्रिन्ट लिरनाय दंखायो प्रिन्ट खालामदो डाइरेक्ट नोंथांमोना डेस्कटपाव नायदोंब्ला प्रिन्टार दङ डाइरेक्ट प्रिन्ट आउट खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनो थाखाय प्रिन्टार गैयाब्ला नोंथांमोना मबाइलजोंनो नोंथांमोना प्रिन्टआव सेरनानै पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामदो पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामनानै दखानाव थांनानै नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बे प्रिन्ट आउट कपिखौ नोंथांमोना जोबोद सामोल खालामनानै दोन मानो होनोब्ला जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव नोंथांनि बे एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिखौ नायनानैसो नोंथांखौ भेरिफिकेसन खालामगोन नोंथांनाव जुदि बे गैयाब्ला नोंथाङा जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैनो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना बे एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे निउ आपडेटखौ लानानै फैबाय जिहेतु गोबां केन्डिडेटफोरा एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो रोङाखैमोन दा नोंथांमोननि थाखाय एबा बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद सुबिदा जागोन दा नोंथांमोना थाबैनो बेखौ प्रिन्ट आउट कपि लानानै दोन मानो होनोब्ला बांद्राय गोबाव बियो अनलाइनाव अपेन जाबाय थानाय नङा मोनसे समाव बेखौ बन्द' खालामनानै होनाय जागोन गेजेर समावथ' बन्द'आनो खालामदोंमोन दा गोदानै बेखौ अपेन खालामनानै होफिनबाय दा नोंथांमोना थाबैनो बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोनहा माबा मोनसे डाउट दङब्ला माबा मोनसे क्वेरिस दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन नोंथांमोननि क्वेरिसखौ आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन स' लोगोफोर बेखिनिसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ हेलो বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নিউ আপডেট আনিছোঁ আৰু এই নিউ আপডেটটো BTR LP UP টেটৰ লগত ৰিলেটেড এটা নিউ আপডেট আৰু এই নিউ আপডেটটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইলেহে আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ত নিশ্চয় গম পাব চ' বন্ধুসকল LP আৰু UP টেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লোৱাই নাই যেতিয়া এপ্লাই হৈছিল প্ৰথম দিনা এপ্লায়াৰ হোৱাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো পোৱাই নাছিল অনলি এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো পাইছিল চ' এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া নেকি মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব তাৰপিছত আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত মাতিব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো লৈ যাব লাগিব এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আৰু প্ৰিণ্ট আউট কপি কৰি লোৱাই নাই কিয়নো প্ৰথম দিনা এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো দিয়াই নাছিল কিন্তু যেতিয়া লাষ্ট ডেট শেষ হওঁ সেই লাষ্ট ডেট শেষ হোৱাত অলপ আগত এদিন দুদিন আগত কিন্তু এটা আপডেট দিছিলে আপডেট দিয়াৰ পাছত এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাইছিলে কিন্তু যেতিয়া নেকি লাষ্ট ডেটটো শেষ হৈ গ'ল লাষ্ট ডেট শেষ হোৱাৰ এদিন বা দুদিন পিছতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যোনটো LP আৰু ME অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ছিষ্টেমটোকে মানে উঠাই দিছিল কিয়নো ইফালে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ PGT এণ্ড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো চলি গৈছে 16 তাৰিখৰ পৰা সেই 16 তাৰিখৰ পৰা এইটো উঠাই দিছিলে বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে গম পোৱাই নাছিল যে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো দিছে বুলি এতিয়া বহুতজন কেণ্ডিডেটে যদি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কপি এটা লৈ ল'ব কিয়নো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত এইটো কপিটো লাগিবই চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকক মই জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই টেট ৰিলেটেড বিভিন্ন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আনি থাকিম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল যোনটো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব আৰু এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ডাইৰেক্ট লিংকত সোমাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট সোমাই আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে ইয়াতে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে
এই ৰেজিষ্টাৰ ইয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত এইটো হ'ল এটা লগইনৰ এটা অপচন নতুন ইণ্টাৰফেচ আৰু ইয়াতে এটা নতুন আপডেট কৰিছে এই আপডেটটো হ'ল ইয়াতে দেখিব পাইছে আপোনালোকে অল তাৰপিছত ইফালে আছে টেট ৰিকুৱাৰমেণ্ট সাইট আপোনালোকে তলত চাব আৰু ইয়াতে লেফ্ট সাইডত লগইন অপচন তাৰপিছত ৰাইট সাইডত নিউ ৰেজিষ্টাৰ আৰু তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে নটিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু ৰাইট সাইডত নটিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চ' আপোনালোকে ইয়াতে লগইন কৰিলে টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্টৰ লিংকতে আপোনালোকে লগইন হৈ যাব আৰু নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলেও আপোনালোকে টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণেহে নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কিন্তু LP আৰু ME স্কুলৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ সেই এপ্লিকেশ্যনটো ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লগইন হ'ব লাগিব এতিয়া লগইনটো ক'ত হ'ব আপোনালোকে প্ৰথমতে সেই অল অপচন আছে সেই অল অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে ইয়াতে চাব চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওপৰত এটা লগইন অপচন তাৰপিছত তলত নটিফিকেশ্যন এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এইটো LP স্কুলৰ কাৰণে আহিল নটিফিকেশ্যন তাৰপিছত ৰাইট সাইডত নটিফিকেশ্যন এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ফৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এইটো ME স্কুলৰ নটিফিকেশ্যনটো আহিছে এতিয়া আপোনালোকে LP আৰু ME স্কুলৰ অনলাইনৰ লিংক ফালে সোমাই গৈছে এতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই লগইন বাটনত ক্লিক কৰি দিব লগইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে LP স্কুলত যোনটো ইমেইল ID বা ফোন নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেইটো ইয়াতে দিব যদি LP স্কুলৰ LP লেভেলৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো লাগে যদি আপোনালোকে এইটো দিব আৰু ME স্কুলৰটো লাগিলে আপোনালোকে ME স্কুলত যোনটো ইমেইল আৰু ফোন নাম্বাৰটো দিছিল সেইটো দি আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল ID আৰু ফোন নাম্বাৰ বা যিকোনো ইমেইল ID দিব পাৰে বা ফোন নম্বৰো দিব পাৰে যিকোনো এটা দিলে হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাছপৰ্টটো দিব নিজৰ পাছপৰ্টটো কি হয় তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব লগইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে লগইন হৈ যাব LP হওক বা ME হওক যিটো আপোনালোকে ইয়াতে দিছে সেই জেগাত আপোনালোকে ME হ'লে MEত লগইন হ'ব আৰু LPত হ'লে LPত লগইন হৈ যাব চ' লগইন হোৱাৰ পাছত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ সন্মুখত চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডেছবৰ্ডত সোমাই যাব ইয়াতে আপোনাৰ নাম থাকিব ৰাইট সাইডৰ ওপৰত তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাক ৱেলকাম কৰিব ৱেলকাম আপোনাৰ নেম থাকিব তাৰপিছত টু দ্য ডেছবৰ্ড এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপিটো ক'ত পাব চ' আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপিটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপচন দেখিব পাইছে সেই ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা আৰু নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো ইয়াতে থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ সিগনেচাৰ থাকিব তলত আপোনাৰ নাম থাকিব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইকেইটা এপ্লাইৰ ডিটেইলছটো থাকিব চ' ইয়াতে মই ৰেড মাৰ্ক দি দিছোঁ প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকৰ নিজেতো চালে হ'ল ইয়াতে তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলত আহিব ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেম মাদাৰ্ছ নেম চব ডিটেইলছ থাকিব তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ থাকিব ইয়াতে চব ইয়াতে ইফালে আপোনাৰ পাৰ্চনবিলাক থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলত আহিব ইয়াতে আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিছে আপোনালোকে সেইটো ডকুমেণ্টছৰ লিষ্টটো ইয়াতে চব থাকিব ইয়াতে ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াতে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিয়া হৈছে চ' এইটো গোটেইকেইটা মই এইটো ৰেড মাৰ্ক দি দিছোঁ প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে নিজৰটো চালে হ'ল এতিয়া আপোনালোকে এইটো ৰিচিভ কপিটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কপি এটা লৈ ল'ব কিয়নো যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ নাম্বাৰটো লৈ যাব লাগিব বা এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপিটো লৈ যাব লাগিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাইট সাইডৰ প্ৰিণ্ট লিখা আছে সেই প্ৰিণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে PDF ছেভ কৰি ল'ব বা ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্টত কপি লৈ ল'ব নহ'লে আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব PDF ছেভ তাৰপিছত আপোনালোকে দোকানত যাই প্ৰিণ্টাৰ দি আপোনালোকে প্ৰিণ্টৰ কপি এটা লৈ ল'ব এইটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থ'ব কিয়নো যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এতিয়া সেইটো বহুত প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্টৰ কপি লৈ ল'ব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ এটা নতুন এটা আপডেটটো আনিলোঁ যোনে কেণ্ডিডেটবিলাকে প্ৰিণ্ট আউট কপি লোৱা নাছিলে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কপি লৈ ল'ব কিয়নো এইটো বহুত প্ৰয়োজন হয় বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টেং